الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا
مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتكم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باكي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين.
والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. هيا على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله على ما لامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي هو الله أكبر. الله كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. إنا خلقناهم من طين لازب.
بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يقضى ولا تبارك ربنا
اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين، واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. النجاة والنظام والحسن. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجلنا من النار، 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 اللهم أجلنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم.
الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang dan pemirsa live streaming YouTube YMA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan lagi dalam Mutiara Subuh pada hari ini Ahad 25 Safar 1448 Hijriah bersamaan atau bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2026 Masehi. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Shadiqin yang akan menyampaikan ceramah dengan tema peran ulama dalam kehidupan umat. Kami himbau kepada para jemaah untuk melaksanakan niat itikaf ketika berada di dalam masjid, serta untuk barang para jemaah silakan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Para hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengawalinya dengan membaca suratul Fatihah ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah bisiril Fatihah. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita simak ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Shadiqin dengan tema peran ulama dalam kehidupan umat, yang kemudian kami mohonkan kepada Al-Ustadz untuk menutupnya dengan doa. Kepada Al-Ustadz, fa'alaihi falyatafaddal maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawina ta'alluma wa ta'lim al-ifadata wal istifada binniyati an Allah yaftaha lana futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuqna kamal al-ikhlas wal yakin. Wa binniyati an Allah nawwir qulubana binuril hikmah wal hidayah wa binniyati an Allah yaj'al lana min ahli taqwa wal istiqamah fi ta'atika wa li rasulik ibtigha'a mardatika ya Allah. وبنية أن الله يجعل أولادنا من العلماء عاملين دعاة مهتدين غير ضالين ولا مضلين على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نوصل صالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi ja'alal ulama warathatal anbiya wa ja'alahum wasilatan lana linaili rahmatin wa idkin minan nar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala habibina wa syafi'ina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in al kiramil mayamin. Jamaah salat subuh yang insyaAllah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Syukur Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah yang mana dalam hal ini dengan kudrah dan iradahnya kita ditakdirkan olehnya Allah. Disatukan olehnya Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan di waktu dan tempat yang insya-Allah penuh dengan keberkahan. Limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan dimantapkannya hati kita olehnya yang memantapkan hati yaitu Allah. Untuk sama-sama menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini melaksanakan solat subuh secara berjamaah dan kita bisa menjalankan dari apa yang telah diwariskan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada lain adalah ta'allum wa ta'lim yang dinyatakan oleh mereka para salaf afdhalut thariqah at-ta'allum wa ta'lim. Di antara jalan paling afdalnya jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah at-ta'allum wa ta'lim. Mengajar sambil belajar. Sehingga kalau kita membahas akan sirah baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majlis seperti ini, dalam majlis ilmu yang di situ dalam periwayatan akan sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di saat Rasulullah keluar dari bilik menuju akan suatu masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai di antara mereka para sahabat yang lagi membuat halaqah. Ada beberapa halaqah di situ, ada halaqah Quran, di situ ada halaqah zikir. Kemudian di situ ada halaqah ilmu, berdiskusi membahas masalah ilmu. Masalah apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan olehnya Rasulullah di antara masing-masing halaqah. Selepas diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri akan suatu halaqah yang di situ membahas masalah ilmu. Sehingga mereka para sahabat bertanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ngapa engkau tidak duduk di halaqah zikir? Ya Rasulullah, ngapa engkau tidak duduk di halaqah Al-Quran? Melainkan engkau membersamai kami yang lagi cerita, lagi berdiskusi, membahas masalah ilmu dari apa yang kau sampaikan ya Rasulullah." Dijawab olehnya Rasul, kurang lebih halaqah Quran khair, baik. Halaqah zikir juga baik. Tapi halaqah ini dalam hal masalah ilmu, afdalul halaqah, sebaik-baiknya halaqah, sebaik-baiknya majlis. Apa demikian? Karena wong maca Quran imbasnya terhadap dirinya dewe. Halaqah zikir, wong berzikir imbasnya terhadap dirinya dewe. Tapi kalau halaqah ilmu, membahas masalah ilmu, membahas hadisnya Rasul, membahas akan kalam ulama, membahas akan Al-Quranul Karim, tafsir Al-Quranul Karim. Di situ bukan untuk pribadinya sendiri. Luperanya bisa ke keluarga, sanak famili, jiran tetangga. Dengan asbab hadir akan suatu majlis ilmu disampaikan oleh seorang asatid, seorang kiai, seorang habaib, mengosongkan akan diri kita siap menerima dari apa yang telah disampaikan. Kita memposisikan yang Allah nyatakan alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una hasanah. Memposisikan wong yang benar-benar demen nengerken.
wa yattabi'una hasanah, dengar diambil baik-baiknya. Kemudian wa yattabi'una hasanah, diikutinya hal-hal yang baik yang disampaikan. Mengosongkan akan diri kita dalam hal ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Di saat dituangkan nur hikmah dari Allah Subhanahu wa taala keterkaitan masalah ilmu, kita paham, bisa kita ajar ke sama istri kita. Kita paham, kita bisa ajarkan sama anak-anak kita. Kita paham, kita bisa ajarkan terhadap cucung-cucung kita. Bahkan jiran tetangga kita. Itu adalah aset. Aset yang luar biasa. Istri kita paham asbab kita. Anak kita paham asbab kita. Cucung-cucung kita paham asbab kita. Dulur jiran tetangga kita paham karena asbab kita. Mereka amal ke dalam kesehariannya. Itu amal jariah untuk kita galau-galau. Jadi dinyatakan oleh mereka para ulama, di antara afdal tariq at-ta'allum wa at-ta'lim, di antara jalan yang paling afdal untuk sampai usul ilallah, dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di antara salah satunya majlis seperti ini. Menghadiri majlis ilmu seperti ini. Ngapa? Ini yang paling didemeni oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka disinilah para jamaah sekalian, begitu sakralnya, begitu pentingnya peran di antara mereka para ulama yang menjadi warasatul anbiya. Begitu pentingnya mereka para ulama sebagai pewaris Nabi untuk kita sebagai umat dalam kehidupan kita dengan berbagai macam kultur yang ada dalam pribadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka para ulama mengungkap peran di antara mereka dengan ungkapan laulal ulama lakana an-nasu kulluhum kal bahaim. Andai kata dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, tidak ada peran di antara mereka para ulama yang mendakwahkan, mentauhidkan akan Allah, nyampe ke sama kita umat manusia. Ada di antara mereka para ulama yang mengenalkan akan syariat baginda Nabi kita Nabi Muhammad kepada kita sebagai umat. Apa yang terjadi? Lakana nasu kulluhum kal bahaimi. Maka sungguh benar-benar posisi kita umat manusia layaknya sebagaimana hayawan. Tak mengenal Allah, tak mengenal baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Jauh untuk mengenal hak Allah, hak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih untuk mencapai makom kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauh untuk memperoleh dalam hal ini posisi kita, kedekatan kita di sisi baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Maka di antara nasihat-nasihat mereka para ulama dengan ungkapan jalisul ulama wal hukama, berteman duduklah kalian dengan mereka para ulama. Artinya apa? Marak, dekat dengan wong-wong yang saleh. Jangan sebaliknya, kita menjauhkan diri kita dengan mereka para ulama, menjauhkan diri kita dengan mereka para asatid, para kiai, para habaib. Nah, yang sekarang seakan-akan dibentur-benturkan di antara mereka para ulama. Para kiainya dibentur-benturkannya, para gawagisnya dibentur-benturkannya, antara kiai dengan habaibnya dan yang lain-lainnya. Kalau kita posisinya meloi, mengikuti dengan apa yang ada, tidak kembali dalam hal ini fitrah kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad, meneladani Rasulullah, meneladani akan pewaris baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka jangan diharap kita memperoleh keberkahan dari Allah. Maka jangan diharap kita memperoleh suatu kebaikan dalam suatu kehidupan yang ada tiada lain adalah jauh dari rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah diwanti-wanti oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam berita hadis yang sahih. Apa yang Rasulullah nyatakan? Sayati zamanu ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Ini pernyataan Nabi. Riwayat hadis yang sahih. Sayati zamanu ala ummati, kelak akan datang terjadi akan umatku. Kita galau-galau. Sekarang yang terjadi. Apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad 14 abad yang lalu sekarang sudah mulai terjadi. Tanda akhir zaman. Sayati zamanu ala ummati, akan terjadi suatu masa terjadi akan umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka berpaling kepada para ulama, menjauhkan dirinya dengan para fuqaha, orang-orang yang mengerti akan hukum hak-haknya Allah dan hak baginda Nabi Muhammad. Nah, realita sekarang. Mari kita sama-sama merenung para jemaah sekalian. Dalam hal masalah kita membentuk karakter anak-anak kita dari seusia dini. Yang mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan adibu auladakum ala thalathi khisal bihubbi nabiyikum, di antara salah satunya wa qiraatil Qur'an fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillahi yauma la dhilla illa dhilluh. Dalam konteks hadis ini, apa banyak di kalangan umat kita lah nyimpang dari wasiat Nabi. Kalau Rasulullah mengajarkan didik anak-anak kalian dengan nanamkan rasa cinta kepada Nabi kalian. Kemudian ajarkan semua anak-anak kalian dengan membaca Al-Quran. Karena para penanggung Al-Quran, penjaga Al-Quran berada dalam lindungan Allah di hari yang tidak ada perlindungan terkecuali lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu mayoritas Muslim tempat kita ini mayoritas, dan rata-rata dulur-dulur kita buka madrasah dari tingkat dasar bahkan sampai perguruan tinggi pun ada, dari yang bayaran bahkan sampai yang gratisan pun ada. Tapi mereka wong kafir, yang minoritas juga buka madrasah, sekolah-sekolah. Dari tingkat dasar ya sampai yang perguruan tinggi juga ya ada. Tidak usah nak jauh-jauh, tidak usah jauh-jauh, lingkungan kita sekitar. Di sana ada sekolah Metodis. Di sana ada sekolah Saverius. Itu sekolah-sekolahnya wong kafir. Di situ tidak dikenalkan dengan Nabi kita Nabi Muhammad, jauh untuk ditanamkan rasa cinta sama Nabi. Apalagi diajarkan Al-Quran, jauh. Tapi yang terjadi komitmen kita ini untuk mendidik dalam hal ketentuan mengkader generasi umat. Nah ini, oh ya Allah, kalah gitu. Kalah. Tidak ada wong kafir masukkan anak-anaknya di madrasah wong muslim. Tidak ada. Tidak ada wong kafir masukkan anaknya di madrasah wong muslim. Tapi berapa banyak anak-anak wong muslim masuk di madrasahnya wong
wong kafir. Ya Allah. Dan itu nyata. Berapa banyak dulur-dulur kita wong muslim masuk ke madrasahnya, masukkan anak-anaknya di madrasah wong kafir. Sekian persen anak-anak wong muslim galo-galo. Nah itu dari segi masalah pendidikan. Jadi apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW nyata sekarang terjadi. Dari segi anak-anak kita sudah diarah ke situ, mau dengan disingkat umurnya, yang lain-lainnya. Padahal ulama-ulama kita, Masya Allah, para jamaah sekalian. Ulama-ulama kita, Masya Allah, kita punya warisan yang luar biasa. Bahkan ulama kita go internasional, ulama dunia, banyak di antara kalangan ulama-ulama kita luar biasa. Tinggal kita nak milih yang mana yang nak kita peloi. Kita nak jadi yang entrepreneur. Ki Marogan, Masya Allah, Ki Abdul Hamid bin Mahmud. Dunianya luar biasa, akhiratnya juga luar biasa. Jangan sekali-kali kita terbesit dalam hati kita. Nah, ulama dunia, na'udzubillah. Ngapa? Karena beliau nyontoh ke sama kita. Jual urusan duniawi untuk membeli akhirat. Jual urusan dunia untuk membeli akhirat. Yang digawe ke perniagaan dunia, tapi mewariskan dalam hal amalan-amalan akhirat yang luar biasa. Kalangan kiainya, kalangan habaibnya juga ada. Habib Syekh bin Alwi Assegaf, 16 Ulu komplek Assegaf sana. Orang ulama, seorang yang alim, seorang wali min auliyaillah, luar biasa. Dunianya luar biasa, akhiratnya juga luar biasa, entrepreneurnya luar biasa. Tinggal kita nak milih yang mana. Masya Allah, ninggal ke kompleks sebesar itunya. Ninggalkan unit usaha yang dari zaman Belanda sampai sekarang masih eksis, anak keturunannya masih menikmatinya. Luar biasa. Ini salah satu contoh. Seorang ulama yang menjual urusan dunia untuk membeli akhirat. Yang lain juga ya luar biasa. Kita kiblahnya yang mana? Jangan sampai apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW terjadi dalam pribadi kita. Kalau ini terjadi dalam pribadi kita, apa kata Rasulullah SAW? Asbab yafirruna minal ulama wal fuqaha, asbab menjauhkannya diri kita dengan mereka para ulama, orang-orang yang mengerti hukum-hukum Allah, hak-haknya Allah dan hak baginda Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah, andai kata ini terjadi para jamaah sekalian, fayabtaliyahumullah bithalathi baliyah. Allah memberikan cobaan untuk kita dengan 3 bala. Bala untuk kita galau-galau. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-awwal yarfa'ullah al-barakah min kasbihim. Allah angkat akan suatu keberkahan dari apa yang telah kita usahakan. Artinya, apa yang kita peroleh dari paginya kita, dari bangun sampai tidurnya kita kembali, untuk memperoleh dari apa yang kita inginkan, memperoleh dari apa yang kita cita-citakan, diambil keberkahannya oleh Gusti Allah, dihilang ke keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nyadar, kita umat Nabi Muhammad SAW, wong yang iman dengan Allah dan Rasulnya, kalau tujuannya tiada lain ridhonya Allah, di balik ridhonya tiada lain adalah rahmah.
Di balik rahmahnya tiada lain adalah nikmah. Nikmah yang hakiki dalam dunianya, terlebih di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa arti dari apa yang kita usahakan di saat itu dihapus galau-galau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ndak ridha, dijauhkan dari rahmah, terlebih untuk mendapatkan nikmah. Andaikan kita memperoleh dari apa yang kita inginkan, andaikan kita memperoleh dari apa yang kita usahakan sesuai dengan keinginan kita para jamaah sekalian, bukan nikmat, istidraj dari Allah. Apa? Tidak ada keberkahan dengan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hisab. Semakin banyak yang kita peroleh, semakin banyaknya hisab. Semakin banyaknya hisab, semakin dahsyatnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan keberkahan, az-ziyadatu minal khair. Bertambahnya nilai-nilai kebaikan, baik kebaikan dalam hal masalah urusan dunia, lebih dalam hal masalah urusan akhirat. Dunianya anak bini kita tertato, sakinah, mawaddah, warahmah. Istri kita menjadi istri yang salehah. Anak-anak kita, anak-anak yang nurut kata, anak-anak yang saleh, salehah. Kemudian dalam hal masalah finansial kita seiring berjalannya waktu meningkat, bertambah. Semakin banyaknya apa yang diamanahkan oleh Allah, semakin loyal untuknya kita mendermakan di jalan Allah. Ini berkah. Az-ziyadatu minal khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Asbabnya ngapa? Di antara salah satunya duduknya di kita dengan para ulama, memposisikan peran ulama untuk kehidupan kita sebagai pembimbing, sebagai seorang murabbi, jalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada antara mereka, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andai kata kita sebagai seorang hamba Allah tidak ada seorang murabbi, jangan diharap kita nak mengenal akan Tuhan kita. Nah, ini perlu. Perlu nak guru, perlu nak berguru supaya ngapa kita mendapatkan seorang mursyid, seorang pembimbing untuknya apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan baginda Nabi kita Nabi Muhammad, terlebih-lebih dalam hal masalah urusan amal ibadah. Dengan asbab kita marah dengan mereka wong yang soleh, marah dengan mereka para ulama, marah dengan ahlul Quran, marah dengan dzurriyyat Nabi. Setidaknya standar minimal dengan kita mendapatkan pencerahan, siraman rohani, ilmu pengetahuan dalam hal urusan agama, standar minimal ta'abbud kita, penghambaan diri kita dalam hal melakukan suatu amal ibadah memenuhi standar untuk diterimanya amal. Amal ibadah kita memenuhi standar untuk diterimanya amal. Ngapa? Apa yang kita gawikan, apa yang kita lakukan dalam hal ta'abbud kita, penghambaan diri kita dalam menjalankan titah perintahnya Allah dan titah baginda Nabi Muhammad, sejalan dengan apa yang telah diwariskan olehnya Nabi. Maka di antara salah satu fatwa Imam Syafi'i, apa yang beliau ungkapkan? Al-amal bila ilmin mardudatun la tukbalu. Amal ibadah kalau tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuannya, mardudah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh mereka para ulama dalam hal ini, kurangnya nilai kebaikan artinya keberkahan dari Allah.
Ini satu. Bala yang kedua, Yusalitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah angkat, Allah jadikan di antara kita seorang pemimpin yang bersifat zalim. Nah ini kita ngerasa berapa banyak pemimpin kita mementingkan akan dalam hal ini kepentingan pribadinya, bukan mementingkan dari apa yang telah diamanahkan olehnya Allah. Berapa banyak pejabat-pejabat kita nilep duit kita. Kita matlum, terzalimi. Duit kita galau-galau. Kiai-kiainya, habaib-habaibnya, ustad-ustadnya, dakwah ke sana ke sini, mondar-mandir, naik motornya buruk, mogok pulau, macet-macet pulau, mobilnya mobil buruk pulau, macet-macet pulau. Giliran pejabatnya duit kita galau-galau ditilapnya, innalillah. Ini terjadi. Itu duit kita galau kok. Apa pajak kita kok? Itu berjajan di Indomaret 100.000. Kita sudah sumbang sih berapa? 10.000. Duit kita itu. Nah sekarang pemimpin kan yang milih kita. Nah, balik ke tauhid. Siapa yang gerakkan hati kita? Allah. Kalau asbab kita, jauh ke diri kita dengan mereka para ulama, diuji oleh Allah. Allah jadikan di antara kita pemimpin yang bersifat zalim. Dan yang terakhir yang lebih menakutkan untuk kita galau-galau, ya Allah, jangan sampai terjadi dalam pribadi kita wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Tinggalnya kita dari alam dunia ini tanpa iman sama Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu marah dengan wong-wong yang soleh. Jangan sampai tertanamkan dalam diri kita adanya rasa benci. Jangan. Maka kalau kita bermunajat, kan Allah ajar ke dalam Al-Quran, dalam selepas doa pengampunan kita, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Apa doanya untuk kita galau-galau? Dalam hal pribadi kita galau-galau, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini munajat kita diajarkan oleh pendahulunya, dinaskah dalam Al-Qur'anul Karim. Sesama dulur wong mukmin tidak boleh, apalagi mereka para pewaris Nabi, apalagi mereka para ulama. Dagingnya racun untuk kita galau-galau. Maka jangan sampai kita jauh dengan mereka para ulama, dekat ke diri kita dengan mereka para ulama. Standar minimal dengan duduknya kita dengan mereka mendapatkan suatu fawaid dalam hal masalah ilmu sebagai bekal penghambaan diri kita kepada Allah, untuk standar minimal amal ibadah kita memenuhi standar diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pesan Imam Ali dengan ungkapan kunu mithlahum fa illam takunu mithlahum fatashabbahu li anna tashabbuha lil kiram falah. Jadi kalian sebagaimana pendahulunya. Pendahulu kita mak mana? Tua kita mak mana? Ulama-ulama kita mak mana? Habaib-habaib kita mak mana? Jadilah sebagaimana mereka. Pendahulu kita ahli sedekah, upayakan kita jadi ahli sedekah. Pendahulu kita ahli jamaah, upayakan kita jadi wong yang ahli jamaah. Dan yang lain-lain dalam hal gawe baik. Fa'ilam takunu mithlahum, kiranya kita tidak bisa menyamai sebagaimana pendahulu kita dengan keterbatasan yang ada. Ilmu jauh, amal jauh, urusan sedekah jauh. Kita tidak bisa nyamai Ki Abdul Hamid bin Mahmud.
dengan riyadhahnya, dengan mujahadahnya yang luar biasa. Tidak bisa. Apa pesan Imam Ali? Fatashabbahu, tutwuri handayani be. Peloi caronyo. Peloi caronyo. Jangan malah berseberangan. Ini terkadang malah berseberangan. Pendahulunya wong soleh, wong tuanya ustaz, wong tuanya kiai, anaknya acur marut tak ngenah. Na'udzubillah. Wong tuanya ahli sedekah, anaknya bakhilnya na'udzubillah. Wong tuanya demen nyambung silaturahim, sanjo dengan jalin hubungan baik dengan para ulama, anaknya malah benci para ulama. Na'udzubillah. Kiranya kita tidak bisa sebagaimana mereka. Fatashabbahu, tuturi handayani, pelok icaronya. Ngapo? Li'anna tashabbuha bil kiram falah. Karena di saat kita bisa meneladani, meloi, berkiblat kepada mereka wong-wong yang saleh, kita mendapatkan suatu keberuntungan. Mudah-mudahan para jamaah sekalian kita galau-galau secara keseluruhan Allah takdirkan menjadi hamba-hambanya yang istiqamah. Karena untuk memperoleh apa yang kita inginkan, landasannya istiqamah itulah. Ngapa itu sudah janji dari Allah. Apa yang Allah nyatakan, innal ladzina qalu rabbunallah. Kalau kita sudah ikrar, innal ladzina qalu rabbunallah, Allah sebagai Tuhan kita. Syahadatnya kita dengan Allah, syahadatnya kita dengan Rasulullah. Konsepnya masih kok. Kalau kita sudah ngatakan ikrar innal ladzina qalu rabbunallah, beres. Apa konsepnya? Tsumastaqamu, konsisten istiqamah. Supaya ngapa? Kita mendapatkan apa yang Allah nyatakan, tatanazzalu alaihimul malaikah, berhimpun dengan alam malakutnya Allah. Tidak berhimpun dengan setan-setan. Kita berhimpun dengan makhluk yang dicintai olehnya Allah. Bukan berhimpun dengan makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa tertanamkan dalam pribadi kita, alla takhafu wa la tahzanu. Tidak ada rasa kekhawatiran, ada rasa galau dalam kehidupan yang berujung kenikmatan. Kalau yang Allah nyatakan untuk kita galau-galau, hamba-hamba Allah yang beriman umat Nabi Muhammad, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dinjuk kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Habis waktunya insyaallah. Billah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad bi jami' hajatina ya Allah wa sahil umurana wa hasil maqasidana balighna ilaika ya Allah. Fa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula mutiara subuh kita pada pagi hari ini. Semoga semua nasihat dan ilmu yang kita peroleh bisa kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.